Matthew 1 Batak tuan katak. Kumail kalaka pa kumail ter kinwia amail wia mau kan. En soulang mon mesanara masakan para en kin gelang. Pama kumail wia mech kumail socha pan ala kaching pamail sang ren sama mail makach nalang. Eri ma kumail pan sawasa amen me paiswat lar. Akumail ter lo kusali tuan me malaw na kan kinwia nan imon kapakapakan o nanialakan po aramasan kin kapinga Israel. Imen kumaila nasa para alayer kaching parail. Eri, niamail pan kin sawasa me paiswat men kumail ter pilkin keseke kampakapamail kan po amail sawas en rir. O sama mail makin mangi amail wiya rir kan en kachingikin kumail. Batak tuan kapakap. Pil ni amail kinwia amail kapakap. Kumail ter alasang memalaun kan. Makin mauke uta o wia ar kapakapakan nanimon batak kan o nanialakan po aramas koros en kin kapinga Israel. Imen kumail nese pore alayer kaching parail. Eri ni amail pan kin kapakap kumail petalong nan amail pere. Richingati wanim kumail ap kapakapong sama mail me kumail socha kin kilangki masamail kan. Sama mailo makin mangi amail wiya rir kan e ap pan kachingikin kumail. Kumail ter kin tatongi lokayamal chocho nanamail kapakapakan. Tuweche me rochorochakan kin wiya. Makin lemeleme me coach pan kupra Israel pueki ar kapakapre. Kumail ter alasang Israel. Po coach ye sama mail o kachin mangi tame koneng kumail mon amail saikin chekin peki mekoch. Eri yech tuwan amail pan kin kapakap. Samach me kach nalang. Maramui en sarawila ren aramas koros. Muy en poita wasa koros. Kupramui en kin wiyawi nin sampa tuan kin wiyawi nalang. Kom kach kito ranwach at chingol me icharong kich. Kom kachin man kiyong kich tibashakan. Tuan achkin makong koros makin wiyatip ong kich. Kom ter kachin muitong kich sa en kin lalong nan songosong laut. Akom kachin nakit kich sang ni meswat en setan. Wema kumail pan makikiyong mechikan sapungkan merawiyayong kumail nan sama mail makachkach nan lang pan pilkachin makikiyong kumail tibamail kan. Ama kumail socha pan makikiyong mechikan ar sapungkan ong kumail eri. Sama mail makachkach nan lang pil socha pan kachin makikiyong kumail sapungkan me kumail kinwiyata. Batak tuan kai sisol. Ni amail pan kin kai sisol. Kumail ter kin saran pacho tuweche me malaun kan. Makin kawakala momon masarail kan. Wa aramasakan en ese merra kai sisol. Imen kumail en ese para alayer kaching parail. Eri, ni amail kin kai sisol. Kumail epunekta o usarta. Wa aramas chikan enter ese me kumail kai sisol. A sama mailoche me kumail socha kin kilang iyache en kachin mangi. Eri sama mailo makin mangi amail wiya rirkan e apan kachingikin kumail. Tuwan kapoe kila bayan nanlang. Kumail ter kin ngongki kapoe kila kapoen sampa. Memmer o langan moch kin kawela. O wasame aramas liperapakan kin tapang pesang imkan o prapye. Akumail ngongki kapoe kila bayan nanlang. Memmer o langan moch socha kin kawela. O wasame aramas liperapakan socha kak tapang pesang imakan o prapye. Po anso koros kapeta mail kin ulang wasame amail tupso kasampalkan kin miye. Sarapen taluar.
Poren Masamail kan yeimen sere Palwaramail. Eri, ma poren Masamail kan pan makalagal o marain, Palwaramail unsak pan teren marain. Ama poren Masamail kan pan etiet, Palwaramail kan pan teren rochoroch. Eri, mamarain memi lalamail pan rochorochala. Ya pan uwen lauten rochoroch wach. Koch o kopuen sambakan. Socha aramasamen kak litui so masriamen. O eban kailonki emen e aban pokpoke mecheyo. Eban lalapachong emen e aban mamalki mecheyo. Eri, ibil tuan kumail socha kak baba koch o bil kopuen sambakan. Ime iintakiyon kumail ter kin punotki kisin mange o pil ong mourmail kan. Tama kumail pan kin kang te tama kumail pan kin nim te amay luko tama kumail pan kin lukawi. Poyatue, mour so kasampalasang kisin mange o balwar so kasampalasang luko. Kumail chek ma men pir en pan lang kan. Resocho kin patok wan chuke. Resocho kin tulung. Resocho kin nak pene nan imwan nakinak kan. Hasta mamail makachkach nan lang kin kachin apali irail. Ayatue, kumail so kasampalasang men pir kan. Israel makak kariray kila e meur kisin ansaw kis punpunotki e meur. A menta kumail pan punotki luko. Kumail kilang kiyop en nan sapakan arkin kairta. Resocho kin tatok, resocho kin pain uyata ar luko. A intayang kumail popil Solomon nan e kapoepa melel socho man kapach kita luko kasalel tuweche apach Israel. Koch makin kachin kapachata tupon nan sapakan. Tip me miyeran wach a ekin menglalakap o laktakyong nan kisinye. Eri yatuwe, esopan kachin apali kumail mausang, ekin kachin apali mapukach o kachin kalikawi kumail ta, kumail met poson chukuchuk. Eri kumail ter kin punotki intinta, sapan kisang ya at chungol kisin mange, te nimach bil, sapan tiar ya ach luko. Weme rochorochakan kin ngonki rapaki mapukach koros. A samamail makachkach nanlang, kachin mangi tuwanamail kin anane mapukach koros. Eri kumail rapaki measwain koch o tame ekin kachin kupurki. A song cheikan koros e a pan kin kachkiyong kumail. Eri kumail ter kin punotki tame pan wiyawilakap. Kolakap pan pukoki pain e punot. E socho koneng kumail en kin kachocho wela kapalakan meranakan kin watong kumail.